ko Abidjan ɗo Jean-Louis Billon dartorɗo inde mum udditirta orgal makko ngal nokkure hittunde moftunde nayaɓal suɓotoɓe ɓen heddiɓe ɓen kañum ko woɗɗitagol Abidjan ɓurani ɓe Awa Domelo karalajo dartorɗo inde mum ko Bouaké suɓi fi waɗugol tumbodiral makko aranal ɓe ngulanɗo kiɗɗo Simon Eive kañum ko ka diwal Marawe hucciri diwal hewugal remoɓe kakao ko ɗon o eɓɓi yidugol e jokkuɓe mo ɓen Henriette Lagou kanko ko kasare Dawukro woni fuɗɗorde nokkure wowude wonde fakkere fedde PDCI-RDA ardiɗo on fewdo ɗo Alassane Ouattara townuɗo hondu fi lefol nayaɓol laamu kanko ko ka saare Dalowa o ukkoto e bara on ko fandori ɗum ko moɓitugol suɓotoɓe ɓe tawata haɗitino e tawede e suɓoji yawtuɗi ɗin embere 60 suɓotoɓe ɓen ka diwal Hosa Sandra e nder hen fewdo ka tawata ɓe ɗeri mum jaɓanoyo tawe e suɓo ngon hino cippirde e nder leydi ndin fi weɓitugol eɓɓoje maɓɓe pelle PDCI e PPACI ɗe Tidiane Thiam e Laurent Gbagbo ardi tabintini ɓangingol dole maɓɓe e seppuru satinu nun Abidjan ɗulle ko jango e ACW wano ɓe holliri non. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI.